Cari hermano, kangga kaparsanya. Ari hermana, kay programa siya kaya kanya. Dios manta. Uy, arikona. Wakis ka chukashangi? Hermano, no sé, enseñacho, listuña canque, devocional ruanapa, no kaya chamsia niña. Hermano, vene, no listuña canque, apuracame, Ya, kay kuritan, chargamos a. Hermano, no sé, kay la kaya kasyan pero may kasyan geri. Kay pikasyan bilah piches kunitan. Eskilos apaga kapungari. Kay nakaya apaga kuman kanjo. Los kanjyan kay lugar pe. Kay bilang kanja kusan kay bilap sirwing kanja kuna baka. Ari no kapchap kwenta ko kusyan yan, pero kaya kasyan ni kaya spips kanja syan choka. Wala pacha cha bilap piches kay ge kachang kusatapon ruwarsun kay devotional inchista. Ahin ay runa ka usainin ka may pachachos. Mana repara kung gucha pay ko nakalak happy hinakasyan ko rin. May pachachos no kanchak evangeliuman palak tingjis tapay ko nakak anchay ta hinareparan ko at. Ari hermano venen. Awer kunan cha hermano tapon yacha kunan chikasyan. Awer uyarisun chi ima pasan hermano kuntingwa. Aber uyarisun ja. Ay, saikos kankani kumen kanyaps pero avanza niña rispa. Hinaps rilasah po niñaps kaileg siya niña Paradaman chaytan flota ya piña risa ha. Wawaita visitar famosa. Wawaita kunainya mano visita munecho. Chaniña paradam ya kai flota haya chamshes kanyari chay kuna wasar ispacha sientuim. Ay, que ya está lebe hatun ya pues pero pa kai hina kalles nims mai suma hatun ya está gasaka. A ver kunanga kai ya está me chamon kuna mas amos await mai pim que agun ne warga manas ma ya shenich imakanye pim kasha. A ver kai epet kaskata tas chay picha kasam papeletum anota kurgani direcciones ay kai papel tare niña. Ay kai yinje nei kashas. Kai kay okrunaga hermano Julián chinaga. Hermano Julián. Hermano Kente, llamati un público sei que onainya mana kanje kurgaijo hermano. Imaina thamungi kay kamare. Ay hermano Julián no ka unai man thamushan ari kuna kaon tingu kunch no ka hamushan ari wawaita visita mana yuyar konecho mainek pichos tiakos kan ari kuna mas kasyan chat kay papel petia anotas kawer khalga pa hermano Julián. Hermano Quintín, kay no ka reaction kay galit. Por eso ya no va a posar buscar aquí. Ya. Hermano, khates kay kuna ka posar ko ay. Hermano Quintín, kay wasenga kay pitia con pepunguto kay de ver. Ay, tatay, vamos con queja. Yay como kay chukukoy. Hermano Julián gap samsang queja. Pasay kami gap chukurkonki. Ay, wabitay hamor kon ya kanto visitar hamigaway. Refresquito gap tumareksonche. Ay, hermano Julián, kunan kay pangkuna imayna kasyan kichari. Tatarios pa palabra manta willara siyang kichisto manach hermano. Ay, hermano Quintín. Maana kay peka nukat engagon evangeliuman wilaytaba. Chaywan piskay brunaka ancha malus kahras kanku mana kay peka wilan hinapischo. Pero hermano Julián willar analay que hermano. Maana chayka manchachikuna chukashkan tata Dios ka kachamuancha hari evangeliuman ta wilanancha pa tukuy runasman. Kay refresquito tumakuchi. Gracias, Waway, gracias. Malas tapon kay sabskuto tapar kamuch aquí gushargapan tumargon. Gracias, hermano, gracias. Kari Waway, imayna kasyanki, willasyankicho ronamasisma manarasyo, a ver villare hoy Waway, ichama campis pengagusyanko Waway. Ari tatay, no kakasapa de willasyan ni Dios pa palabra umanda. Susuna kachamanta piña con Dios pa palabra umanda kacharag chihnikuango. Chayne, kuno kanista katata Dios kakachawancha. Ahinatapuni no kanchak willamunanchak tiyan rononchak ni chikuspa kami chikuspa mana hasil chukashkan tata Dios pa palabra willamunaka sufrina puni kasyan yakikuykunash kankapuni tata Dios pa palabra man willahtinchekka chaypaq kunanqa kan wakisqa chukashanku Waway Jesucristo pi Cris gayrayku
qatigachasqa kanaypaq wakichikushaniña. Nuqaqa sutinchasaq Jesucristupi kriyiq kasqayta. Chikniwan qatigachawaspa wañuchinawaqtinkupish. Kusiwan wañupusaq imaraykuchus tukuy sunquwan kriyini Jesucristupi. Paypi kriyisqayrayku wañuspaqa Dioswan qusqa wiñaypaq kawsasaq. Hermano Benigno, imayna rishch'asunki chay pasasqanri. Ay, hermano Inocencia, hay veces ahina pasaba suma y que hermano Julián Gacapuscar Evangelio Manta Villaytaca. Pero chaywan pesca hermano Quintim Juantarim Paiga suma Calpachasca, Villarisharcapuni Ari, Tatarispa Palabranta, Ronasmanga, y Machtapuni Parlanancha Cassia, Tatarispa Palabranta. Tiempo Cashatin. Chay tiempo juntagapu siya bejaga pipaña palason ya mananya runas palana pa kanganyachu. Ari hermano Benigno, maraykuch wawan Evangelio Manta palas kanrayku chihni chikusharqa. Chihnisqa kasharqa trabajun pipis, purinin pipis. Ari ahinatani ari que tata Dios pa palabrampe kay yaupaqqa kartapi Pedro man nisharqa. Y piensa que agapi chungkatawayo chillayninpi sichus che canta ruwasqaykichaq rayku ñakarichisqa kankichaq chayqa kusikuyniyoqmi kankichaq chayrayku ama paykunata manchachikuychiqchu nita futikuychiqchu qari wawqi wakichisqachu kasyanki qhatigachasqa kanaykipaq sichus runamasiykikuna Jesucristupi kriyiqkunata qhatigachayta qallarinkuman chayqa Sutinchakuachu Jesucristupi kriyiq kasqaykimanta chayri manchachikuaqchu. Allinta Jesucristupaq sapapunchay kawsayta atinanchikpaq wakichisqa kananchis tiyan payrayku wañunanchikpaq. Hermana Inocencia, listuñachu kanki o versículo ta yachakunapaq? Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapaq. Kunan yacharikusunchik Primera Pedro Manta 15 t'aqa chunqatawaq chikllay. Sichus chiqanta ruwasqaykichikrayku ñakarichisqa kankichik chayqa kusikuyniyuqmin kankichik chayrayku ama paykunata manchachikuychikchu nita futikuychikchu. Noqayatkuna yacharikusa sichus chiqanta ruwasqaykichikrayku ñakarichisqa kankichik chayqa kusikuyniyuqmin kankichik chayrayku ama paykunata manchachikuychikchu nita futikuychikchu. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi hermano Benigno. Ari hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunan yupaycharisunchik q'umiriminarimanta pachaq tawachunqa qanchisniyuq yupaynin kashan. Katumi yang kahunaripisi Usqayta llankanache Señor kahamunqaña Chakranqa maykatumi yang kahunaripisi Usqayta llankanache Señor kahamunqaña Niyasaq Señor Manta Yasus pani waspanta Kunanka sukuyari Mana kenya kuspanya Chakranqa maykatumi Llanka hunaripisi Usqayta llankanache Señor kahamunqaña Chakranqa maykatumi Llanka hunaripisi Usqayta llankanache Señor kahamunqaña. Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programata yarisqaykimanta. Aya kaykiki horasta kutirimos pakayasqaykuta kay programawan Dios manta uyarikuna.